Mga oras mo, Kayla. Anda ka din ni Manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumra ka Agyaman na ka rin, Kayla. Mabitlaan. Tayo nagkutoy sandya apasarabok kini Manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan, Manong. Talaga pinilik tay kadakla na ginata nga rin. Tamok nga may napaborito ni Manang mo ito. Oh, excuse me ading. Ala, idisundi talami sa anan, Manong. Talagang among ti paborito ni Manang ko aprutas, Wala, nangruna na ita nalabasit asandya. Kay kayat na dayta. Unya rod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw, nakitak no kasanuti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, urayong biit ni Manang tainak ayaban iti silad na, Manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rupa data nga mulo, Kayla. Ingkabiit ka sarita, Manang. Takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko Kat hanak nga makasaw ko nam. Mabaina. Sikan ati mang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupa na takasursuron ko. Makapabakwardya rupa na. Nalabas ka mat nga agsasao, Manang. Nasingput mo't ni Manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam laangan ni Manong mulo. No talaga nga awan namnaman akin ka, diret saam nga ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kiti agkakasakit nga sarita da dya nga tao. Lukasta, talagang awan nam namakan kanilya. Nakasaganak mo't nga aguray. Uray man o abulan, wan mo tawang. Basta adda ko man nam namakan ka. Awan nga rod, hang ka nga makawawat. Nilya. Agpakpakaasi akan niya man niya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hang ka nga kayat. Hang ka nga type, hang ka nga paganano. Isungag biro kay tisabali nga ramam. Alang nga ron narigat mo't no ipilit ko tibagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na, kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae ta? Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangan iti oras mo, Nilya. Nay, agimimpaki kamot mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho dyan syudad, nanang. Nay, kalaat sa ti papanaw mo, anak ko. O nanang, nagpatulong akadagos iti kalugaran tayo magtrabaho dyan. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa ilang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin tipan nakapaay ko. Idi pa ilang amin nga ibagbaga kasarda nga mon nga arman ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa nagusto na kin ka, anak ko. Tiyamok ako agtinag mo lakanyak nanang. Saan mo latagayam? Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya, nanang. Iti ka di grocerya pagtrabahuan nagiti daduma babaraws kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay. Ni, Manong mulo, papanam. Adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasyudadak kayla. Sika ngay, papanamoy. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, Manong mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga rodo nagpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, Manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ala, nukas ta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor matlaang kini Joe pa'y akabsat na tinangisarak kanyak ijay. Aya,
May sangarod titurungan ta, ading kaila. Kasaya at mata nagkuyog kayo ngay may kaila. Mulo, gumaguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsagana kayong ruden. Tamang rugin di trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnaidan tayo amin na trabahador dito yung groceria. Man uti stay out. So ada tayo tagkakabalang stay in. Kaya, asino di sa ngailim itay? Nagadumat itulbag nga agkakalumbite ni di pantalon na. Ay, big time da dyan agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan! Ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay day jay. Kaslan na taingan matang. Nasurok sa amat 40 titawin na. Wan! Ngamayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kaya't mo day jay? Wan atatang. Ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbaset, ah? Kano ngay nga aklunan na kanilya? Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sus, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, unod dual daw kat aklunan da kadagos eh. Kat sa bali di sa bali matatan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsakan ka kit di Tapag namayag to tibiyag mo. Ado, ti papaabangak abalay, kanvan ko. Isu nga agbyag ka akasla prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod nga ikasarnak ngay. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nanti umapal kanya ko na ano kaskas ano. Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumor ta nga rodin. Dain ta agrambak. Rambakan tati umunang nga aldaw ta. Kas agayan ayat. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan ta Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyaritay. Isu nga ginanata mat Hantamot nga nabanog. Tanapantala ang nga ni restaurant. Panagriknak gamin kat nabampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar making ka. Diyak mangamin mapaglibakan triknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo tin triknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mangmulo, anya laangan nga iti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin akras ka, mulo. Anya, agpaiso Kayla. Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na nakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, manang. Mulo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Uwan manang. Kat inaklon mo mat. Uwan
Kay-ayatak mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ah? Ni, apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sabalit standard mo. Sabali mo't kanyak amanang. Ay, diya kaya't ni mulo nga para kanyam. Hang kayo nga agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta ang ko nga kayat na dyan nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam, ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka kaila. Ada ka di panikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay groceria idi kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta niya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pengagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. When matkit di Nila, bumangon ka ditan, tayong ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, ada nga rot kayat ko nga kanan. Igatangandak man itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka? Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bongga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong ti kasariyaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangandak nga rod iti mangga tapno sumaranta tiriknak. Nila, kailiw ka una yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan kawanuan niya. Anya tayo ta? Masih kugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Kitnam na minsan laan ilawan ta. Kat ada kanumot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasad mo dahitan ngay. Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa. Sana kasta. Naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayan dan ngay manang. Itay pa yung urayan tayo tinobium kanti partidos na. Ngam di damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamataguray. Na traffic da siguro Tinamag mo ka din no ayan dan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy. Tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan makiasawam. Kan masikug ka pa yun. Adanton ka anak ka. Kuwan kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sininaamon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, nukasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket nako na ajakon agsubli iti trabaho. Ta isula kanon kag trabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Oray pay. Hang kayo latang agbagay. Nilya, awagan man Genovia. Nagbayagdan nga eh. Matiktikanan dagiti kakabagyan tayo nga guruuray iti itadanon da. Apay nga may nga inay, ayaban nyo dagita nga tataw. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga agkasar. Kit kayat da nga ron mo ti dumngeg iti saritaan. Isung awagam no ayan dan. Upat nga orasin nga guruuray tayo.
nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino daytoy? Ni, da kayo kaditina nang ni Randy, nana. Kadwayo iso na. Ayan yon. Ay nga nga ina nga ipagbagam. Asawak ni Randy. Ha? Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga mi napatangay baga kanya na. Awon, mabit lang tanapan na nag-CR. Ay, aday tamot gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa pasensyakan. So na nagliba ka ka. Di ka mabaling nga ikasar. Ta kasado ak iti mo ng asawak. Kat mo ikatlon nga asawak ti kadwak ita. Anya. Kasano ak ngarudan ngay. Kasano nga ito si Kuko. Namnaman may manlangan tayo mayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktatan ngay! Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga brood tatang. Kat dawatak titulong yung kani Kayla. Awawirin nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan, Manang. Di mi baybay anti anak mo. Ay, hagyaman nak ading. Hang kayo nga madanagan tano maka-abrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Ay, Nilya, si ganda ita. kunak tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mga ipagarup nga agsarak man ti dalanta. Katito'y pa abroad. Naibaga ni Kayla ti panag-abroad mo ditoy. Ngamjak ni namnam makita ka. Wan nga raw di. Unay matan, intortorong samat negasat. Kat kamusta ngay? Aywan, intag merienda ta pagis istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nilya. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Ah? Saan man naragsak kami, Nilya. Agbakasyon na kinto numaya bulan. Kinukas ka sa nagkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan niyo mati pa nagbakasyon ko Saka ito agkasar. Ngam ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat edi Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Kwa. Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibawing kingkwanan dayta. Anya, nagsakit matanda ta nga ibagbagam, Molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato'y reknak Ha? Kinapudno na, adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amukot, hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabimak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa nekwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na ibagak ti pudno nga marikriknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Sublian ta na dyan na palabas. Papuskul konti rupak. Siya kung tag-aram kanyam. Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, di ba? Siya kati pakasaram ko, ma. Anya?
Hello, Manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kinimuloy ito abroad. Ah? Kasaya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, Manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno pa nagbakasyon na. Taurayan na ka no. Agkuyo kami to, ta isunto ti panagkasarme. Ha? Anyat kaya't masawan, Manang? Nakamiris ni Mulo, Kayla. Siyak kanutin mo na ngamin nga inayat na, iso nga siyak ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siyak ti mo na nga inaram na edi. Iso siyak nga ti rumbang nga kasar na Naginaram kami ni iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di dayjay. Baga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawisin arumwar. Yung kanayon na magagagad. Ha? Kanayon na nga ibaga asublian mi kano tinapalabas. Kat kunak mo awan rumbang asublian may. Tawan mo tinagkinaawatan mi iday. Mulo, ang mga numasulisog kay ti kabsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka di madalagan. Kauray niya't mapaspasama. Si Kantulaang Jayatag. Kit urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman ak nga road, Mulo. Apaman na nagawid ni Mulo nagkasar kamin kat saan na nagsubli iti pagilyan ang naggapuan na. Nag-apply iti sabala pagilyan kat ita alaan na kon iti mabiit iti pagilyan ngayan na kat agtrabaho kamin to na dua ijay. Idi damo nagsakit tinakam ko iti kabsat ko gapu iti naramid na. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw naiwaksik matlaang ti sakit tinakam ko. Kat kaasi na nakasarak ni Manang ko iti lalaki anang ikasar kan kuana. Kat naragsak dametten asa nga pamilya. Alakastan, tugay mo, Kayla.